Katimuden kenindengan asuk-pusuk nga kinayawang awan sa balik ken daruma ngaliw-liwak no di lasiksika nanibut pa'y pan nakakita taingget lipnos na pusaksak kayaw mong biyag ko daytoy riknak daytoy pusok ken daytoy kararwa sikan sa mantay kun punada nga nasambit kan idilana nuwag daton ket kaslapud mo ngembin igmet hapa nang ikon ko pangaasin ka daywan na tajak kayat di may sabmak tanakapuy unay to'y riknak ngagituret ti ulpit yan rangga mamati ka sal datoy biyag ko hanapod mo daytoy ayak ko awan panggep ko amang ranggas wen numang gulip ken mangibul ko maburibur to'y panunot ko jak masurutan caramid ko ngem nupod no daytayat mo iputam ngarot panagkayat ko intang arot sa ngalenyayan ayan ayata di marsak agnanayon tuwa na santak ket pilas bang nading tumarsak karing-karikas sa samgitan riknam-riknak di maragsakan ay ayaten kat kapupudmuan kita ken urayin kung kaanuman mamati ka sal datoy biyag ko hanapod mo daytoy ayak ko awan panggep ko amang ranggas wen numang gulip ken mangibul ko maburibur to'y panunot ko jak masurutan caramid ko ngem nupod no daytayat mo itutam ngarot panagkayat ko intang arot sa ngalenyayan ayan ayata di marsak agnanayon tuwa na santak ket tilas pang naging tumarsak karing-karikas sa sangkitan riknam-riknak di maragsakan ay ayaten kat kapupudmuan ita ken urayin tun kanuman